Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa yuqalu lan den ucapaken apa sing den ucapeno utlub qalbaka fi thalathati mawatin utlub goleko sapa sira qalbaka ing ati sira golek fi thalathati mawatina ing dalem telu pira-pira panggonan. Al-Imam Al-Jauzi mengatakan, Al-Imam Al-Jauzi mengatakan, carilah hatimu di 3 tempat. Jika tidak ditemukan hatimu di 3 tempat, berarti kamu hidup tanpa hati. Sareh atene sampian ning 3 tempat, mun tak temuh ning 3 tempat nikah, berarti sampian odi tak di ateh. Ota bebeda atena keng mateh, berarti tandi ateh. Pertama, inda sima'il Qur'an nalikani ngurungaaken wacaan Al-Qur'an. Ketika kaulaban panjenengan mereng lantunan ayat-ayat Al-Qur'an, ma'ateh neka tak nambahi iman, tak nambahin rasa takut deka Allah subhanahu wa ta'ala, berarti orang ria ate namate odi king tandi ate. Orang seandi iman ongku deka Gusti Allah, orang seiman kuat, orang sesampurna imanah ketika mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, maka otomatis iman bakal atambah. Neka atas debuna Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna angin pastine wong kang iman iku sinten tandane wong sing iman alladzina ya wong akeh idza dzukirallahu wajilat qulubuhum nek diwacani ayate Gusti Allah idza dzukirallah lek den sebut asmane Gusti Allah disebut ancamane Gusti Allah diceritakno ancamane Gusti Allah wajilat qulubuhum atine bakal gemeter atine takok atine gemeter mun disebut asmana Gusti Allah beda setrumah odi berarti ini wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana nek diwacani ayat Al-Qur'an zadathum imana wong akeh niku tambah akeh imane, tambah kuat imane, tambah dukur imane. Dari kamu orang neka bisa tambah iman, mon tak ngerti kayak sin Al-Quran, masih ngeding ya biasa.
Karena kudu sampean tak ngerti ke artian Al-Qur'an, ben tak terus ngerti ya. Terus. Coba mbu sing ngaji. Lah ning tempat pertama ni kemun tepaan bacain Al-Qur'an atenah mata de setrum mah atena tak namben rasa takut ke Gusti Allah dek pangeran na tak namben iman na odi keng tandi ate bunyak ni ka mangkana guru kaula mun bedereng maca Quran keng tak ereken ni ka kaula situng bekto semobil numpak motor sareng guru kaula neng mobilnya kan nyetel kaset Al-Quran, kaset ngaji. Bener orang sing ngaji, kaset. Mengomongan kaula atanya hukum ke guru beneka. Maka guru dan kaula sebelum ajawab beliau adabu. Mun beun awomonga ngaji kaset beun je pate. Engkau tak tero tak ngereken da Al-Quran, engkau tak seneng beun mengomongan bingkok sementara Al-Quran setel keng tak ngereken kebacaan Al-Quran. Saking dari perhati nadaka Al-Qur'an. Masya Allah. Al-Qur'an ini ketiti tambah kangkui orang sandi penyakit arte. Al-Qur'an ini ketiti obat kangkui orang sandi penyakit arte. Al-Qur'an ini kebisa maodi kangkui orang si mate na si ate na mate. Penyakit apa? Penyakit apa boilah? Mula Al-Quran tak tadi tambah benih Al-Quran nasi tak manti keng ate nasara gelu adias ate namate sare ate nasampian ning telo tempat sepertama bekto mereng bacaan Al-Quran jarang letak ngerti ke maknan nedeng kada masih saya baca tentang kiamat deh pancet. Padahal pun Al-Quran dahsyat penyeretaki kiamat luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha sampai akhir ayat. Ring letak ngerti makna zulzilah. Ketika bumi ini menggoncang terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha goncangan sangat kuat dina kiamat bene ukuran 5 skala Richter bene ukuran Richter dia lah. Tak temu ukuran ya, ukuran rosak. Kesaran goncangan lendune sara gelu. Wa akhrajatil ardu athqalaha bumi ini keluar borong se dalam bumi panas keluar kapi botok keluar kapi belireng keluar kapi wa qala al insanu malah hari kejadian apa ya hari dina apa ya maka dari ya orang yang ngerti berhubung tak ngerti saya baca ayat kiamat zulzilah luar mata dek kolak seada rusen tak melo. Saya macam kita ngerasain, saya nyemak ngabi du bereng lah. Sebab tak ngerti esena artena Al-Qur'an. Mun bekto bacaan Al-Qur'an tak nambah iman, tak temoh atena sampean, berarti sampean odi tandi ate lah Bu. Nomor 2 ikat singkat telepon ki. La ilaha illallah. Nomor 2 wa fi majalisid dzikir. Sare atena sampean ning majelis zikir ning lagu mangken nek nek majelis zikir nek mun majelis ilmu pasti majelis zikir mun majelis zikir belum tentu majelis tengeren. Dimma boda pengajian kama boda ilmu saya jaraki berarti ini kepon ngajak atikir ke Gusti Allah orang yang atikir belum tentu oleh ilmu makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boda 2 halakoh boda 2 perkumpulan seperkumpulan pertama nika perkumpulan zikir
perkumpulan kedua nika perkumpulan membahas tentang ilmu. Maka Kanjeng Nabi bergabung dengan majelis nomor 2, majelis ilmu. Kenapa? Karena mun majelis zikir seatikir ke Gusti Allah belum tentu oleh ilmu, menabi majelis ilmu mesti ngajak zikir ke Gusti. Berapa kali lah kelak nyebut asmana Gusti Allah ya. Ning pengajian nikah. Ning pengajian nikah mun sampeyan nikah tandi atena sampeyan nikah tak gresah. Atikir tak tambah tenang atena. Padahal orang atikir nikah bisa tenang ke ate. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kelaban nyebut janji-janji Gusti Allah. Sek janji aki kang kui orang seiman ban se bertakwa ke Gusti Allah, janjiin swarga. Kelaban nyebut asmana Gusti Allah, kelaban nyebut janji-janji Gusti Allah, tatmainnul qulub, ate tenang. Ning dunya orang tandi ki bisa ngocain reng sogi lah. Enggi. Ning dunya orang tandi bisa ngocain orang. Ning dunya orang coba ki bisa ngocain reng ratin lah. Ning akhirat ada lah orang ning neraka ngocain swarga tak ada. Ning dunya reng tandi ki bisa ngocain reng sogi. Wah, masa sogi jalan otang. Padahal tandi apa? Orang tandi ngocain orang sogi. Tuh tak gawo. Engkau masih tandi apa-apa. Alhamdulillah yuk. Tadi otang, Tina masih benih emas emasan tak apa-apa, benih emas ongguan berarti aja, tidak emas emasan, tak apa-apa kok masih lagi lengan karet, kena kebe gulung obu, sepenting tadi moso tadi otang ke orang, maji soki, coba kiri sering tanda, ring tandi ngocain orang, soki, orang coba ngocain ring ratin bodoh. Go masih larat tindak gawo ngalan lagi noreng. Engki nengki. Neng dunya orang tandi ki bisa ngocain orang soki, orang coba ki bisa ngocain orang ratin. Ya mun reng ratin ya mesti ngocak keren ratin. Wah apa kake? Pantas ya macam reng soki ngocek reng tandi. Ya pantas. Orang ganteng ngocek reng coba. Ya wajar. Arenja orang coba ngocek reng ganteng ya neng dunya. Tapi neng akhirat orang neng neraka ngocek reng swarga tak kira. Masih boleh swarga tak mesti. Masih boleh neng neraka dia ya. Ya ngolbu kake. Enggi. Moning tunya ki bisa orang tadi ngocain reng sesoki, reng secuba ngocain siratin, rakyat ngocain pejabat, ki bisa. Kene akhirat penduduk neraka ada sing ngocain neraka, sing ngocain ning surga ada. Makanya majelis zikir ni kemun ate kuli sampean ni kata ada tandi ate, tak temu ate ni sampean, tak nambe tenang dek ngacir ya. Pele ni cuma 2, tengere. Mun sampean ngacir buat nikah. Mun tak nambai tenang atena sampian, tak nambahin napa nyamana sampian tumak nina ibadahna sampian, imma colok kula kebanyakan dosa wa imma atena sampian saya tak medes lebele, berarti atena sampian mati lah karo jeto. Mula tak eman tak manti baca anak Al-Quran tak matako ke Gusti Allah. Zikir letak matenang ke dalam atina. Imma colokku lebengkes kebanyakan dosa. Wa imma atina sampian setada celah, tada ruang untuk masukin kelaban nasihat, kelaban Al-Quran, kelaban zikir dekat Allah. Masya Allah. Orang kona ni kemun sompek maca Quran. Orang kona ni mun sompek entar ke majelis-majelis zikir. Entar ke tahlilun, ke manakipun, ke pengajian karena mau naben sompek. Mun mangken mun sompek ke diskotik. Mun reng mangken sompek ngakui ganja, ngakui narkoba. Orang mangken mun sompek azina, orang mangken mun sompek ajudi. Pikir mun mari ajudi, elang sompek acan sapa. Tangga tambah lo tolo. Buru.
ke Gusti Allah. Malih tenang ate nika. Mangka namun tempat si nomor 2 ning majelis zikir nika sampean tak nemu atene sampean yakni zikir tak metenang ke Gusti Allah, berarti sampean odi tandi ate. Yo di keng tandi ate. Cek pangeran teh katako. Masya Allah. Gusti Allah sandi langit sandi bumi teh katako. Sengabai manusia, sengabai nyiptaki malaikat, nyiptaki langit, bumi, gunung, tasik, Gusti Allah. Tak katako. Takuan kecerakan, takuan pecat. Masya Allah. Ate apa kulit sampean nih? Sampai kiamat aku ate ni tak rosak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kuaku ning dina kiamat, anak tak beri manfaat, dunya tak beri manfaat, pejabat jabatan tak beri manfaat, anak buah tak beri manfaat, santri tak beri manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mati ngibati selamat, iman kuat, iman cekak, tandi sifat dendam ke orang, tandi sifat hasud ke orang, tandi sifat dengki ke orang, tak sombong ke orang. Masya Allah. Matur muka titik ilmu si manfaat. Terakhir, sare atene sampian ning telo tempat sepertama inda sima'il Quran, nomor 2 inda majalis dzikir, ketika majelis dzikir, si nomor 3 indal khalwah, inda auqatil khalwah, ning bekto ing kika dinto persepen sepeh. Sare atene sampean ning pesepena. Sepen ning tengah malam je sare atene sampean. Mun sampean cegah tengah malam ngampar saja ngangkui ruku, ngedep ke Gusti Allah, minta sapora ke Gusti Allah, nangis entu sana, nangis enak potona, minta aki ke Gusti Allah, berarti di ate. Mula tengah malam je melo kerto. Oh, di berarti tandi. Mun banyak orang takok ke pangeran pantas yang baca banyak orang. Mun tada orang dia temu tok sepetok kalah. Mungkin karo banyak orang nangis ya dan reng banyak duk nonduk ya dan banyak masih nonduk ya nondun senduk rek ya. Masih nonduk alerek. Orang takut ongkune ke indal khalwah. Orang nangis ongkune ke ketika khalwah, ketika bi-tibian. Ya Allah Gusti. Kalau di kompoi Gusti, saya monduk tetiaki putra saya soleh-solehah. Ya Allah ya Rabb. Rek sepo ya Allah pelanjang aki umur ya Allah saya tak ada umur angkat derajat tu. Ya Allah kau ulang ngelakuin itu serang terangan Gusti, kau ulang ngelakuin itu sebenarnya tak oning sengaja Gusti. Sepora aki dan kau ulang Gusti, kau ulang tak kuat ke neraka, kau ulang tak pantas masuk surga. Kau ulang nuntut rahmat ajunan, kau ulang ngemis rahmat ajunan, kau ulang nyon ngetuk labeng kebelas na ajunan Gusti, cak binta paki labeng taubat Gusti, cak binta paki labeng rahmat ajunan Gusti. Are yang di ate berarti. Lah mula telo tempat dete temu. Fa illam tajid mongko lamun ora nemu sapa sira hu ing qalbaka fi hadhil mawatin ing dalem ikilah telu pira-pira tempat. Fas'al mongko jalu o sapa sira Allah ing Gusti Allah jalu ayyamuna ing yen to maringi sapa Allah alaika ing atas sira maringi biqalbin kelawan ati fa innahu krana sak temene kelakuan iku fa innaka krana sak temene sira iku la qal fa innahu krana sak temene kelakuan iku la qalbah ora ono ati lakah kaduwe sira mula telo kenengan tetek temu atene sampean bekto bacaen Al-Quran, bekto majelis zikir atau majelis senomor telo bekto tengah malam mun telo tempat diletak matakok ke Gusti Allah, tak matobat, tak menangis ke Gusti Allah, dulu minta ke pangeran. Ya Allah, paringin ate kula Gusti karena sampean pun tadi ate kula sampean.
Al-Imam Sya'rawi beliau mengatakan, laisal mautu bi'a'zamil masaibid dunya. Tidaklah kematian adalah merupakan musibah yang terbesar di atas dunia. Mate nega bene musibah paling raja. Bener musibah, keng bene musibah sepaling raja bene. Banyak orang nyelabat, banyak orang nangis, banyak orang berbela sungkawa atas kematian. Wa innama a'zamu masaibid dunya, hanya saja musibah yang terbesar di atas dunia, idza mata fi qalbika khaufullah wa anta fi qaidil hayah. Jika di hatimu telah mati takut kepada Allah sedangkan kamu masih dalam keadaan hidup, berarti musibah paling raja. Sampian odi keng atena mate takut ke Gusti Allah. Mon mate orang, ada mate kapi, ada yang tak mati ya Pak Bu. Musibah umum nih kah? Reng soki mate, reng tandi mate, pejabat mate, presiden mate, mate kapi, ada yang seberapa odi sebita bita. Musibah sepaling raja yang ada reng sosa, ada reng nyelabet, ada orang berbela sungkawa. Musibah apa jadi idza mata fi qalbika khaufullah. Mun dalam atine ku lebih sampean mun la mate takut rasa takut ke Gusti Allah. Rasa takut dalam mate. Wa anta fi qaidil haya, sedangkan ku sampean ki dalam keadaan odi keng atena mate. Berarti odi tandi tandi ate. Mangkan durung mumpung durung mate dulu minta ke pangeran deh lah. Mater muka ate ku sampean pa odi tinen Gusti Allah. Mantar ko dengan odi neka ibirin odi se andi ate se odi ate se bisa takut dekat Allah Subhanahu wa taala, ate se bisa tenang kelaban atiker, ate se bisa nambahin yang kita dinto iman ben kabarnya keben keyakinan dekat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tu aki kula male ate kula bagus ya. Sampean itu akina atin sampean mantir teti ate si bagus. Ate si tak becik ka ore. Ate si tak dendam ka ore. Ate si tak aroma lebih bagus dari ore. Masya Allah. Beli ni Gusti Allah ni kata andi dendam ka ore. Beli ni Gusti Allah ni kata andi becik ka ore. Beli ni Gusti Allah ni kata ada andi rasa lebih bagus dari orang. Mon ki andi banyak ate tak kerja beli orang ni ka. Belajar engki tu aki kaulah kula tu aki mater teti orang sesae sampian juga ne tu aki mater teti orang sesae amin Allahumma amin. Sare ate ning telo tempat mon ning telo tempat gele tengeren napaan saya pertama bekto baca nomor 2 majelis zikir nomor 3 bekto malam pesepena muning teluk ni kata ada berarti sampian odi tadi ate mamong berarti odi je lah. Masya Allah, naudzubillah, terpada selamat kapi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, banyak permintaan surat Fatihah ni kak sobungnya mana hajat mater mungkin tekan hajat barokah Fatihah yang sedang ujian dan bulan kelahiran saya ujian mater mukai pan lulus ujian saya melahirkan mudah-mudahan anak tetiaki anak saya selamat ibu juga selamat nyon barokah Fatihah Ibu Siti al marhumah Suwarsih dari Lebak Sari mater mukai sapora atu sana ikatri amal saya nah sobungnya mana hajat mater mukai berkembang juga tadanya mana neka dari Bu Hawana Kerengi kangku Ibu Temu Pak Temu Bu Muslihah Sumiati Bu Mi Pak Mi mentermu kesetia sepora atu sana terima setia amal saya nah juga mohon barokah Fatihah untuk kedua orang tua saya. Semoga mudah-mudahan orang tuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat dan semoga menjadi anak yang soleh solihah, amin, dan lulus ujiannya, amin. Berarti kia sekolah, mater nemu laki setepak, amin. Ya paling ngenjek lah laki ni kata engkau dia lah. Barokah Fatihah yang sedang ujian, wanek ujian berarti banyak saya ujian kan santren ni kan ki.
Mun sampean penter, sampean solihah deki reng laki senyareh. Tok sater letet, tok sadel gedel. Insyaallah reng laki datang TV. Oneng kempeng sampean. Kempeng ning mon room pada entar kapi. Engki. Pada entar kapi, kumbang-kumbang entar kapi. Cek dadi engak napanya mana temanco, mon temanco sentar lala melolo. Ya, semakin room akhlakah, semakin room insyaallah anak kelak dadi anak saya solihah insyaallah saya ujian dadi akina ilmu sing manfaat barokah neka saya nyompong sedojo neka kangkui bene kangkui kaulah sombong sambian neka dikule petoraki dek kaca santreh kangkui kegiatan-kegiatan pondok engki matur muga sedekah dadiken sedekah saya terima dan malar manter ring sepo seki bado umur tambah umur sing barokah sehat wal afiyah anak-anak dadiken anak-anak saleh salihah bijah khairil bariyah se montuk manter muga dadiken insyaallah ilmu manfaat barokah masyaallah mantar muka majlis ni ketatin majlis manfaat barakah istiqamah ila yaumil qiyamah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا